Assalamualaikum and a very good day. Thanks for tuning in. Okay, episod 3 Sembang Sensei. Mendingan nak rakam awal lagi tapi have not been feeling well for the past couple of days. Mungkin badan tengah adjust sebab puasa. Dan hari ni Alhamdulillah ada rezeki kita bercerita sikit. And the topic for today, saya nak sentuh sikit tentang business model dalam kita punya industri ni. Okay, so when we talk about business model, secara umumnya bila kita dah tahu apa problem yang kita nak cuba selesaikan atau apa niche topik kita yang kita nak bawa ke depan, bila kita dah ada ambition, kita dah nampak mana kita nak pergi dan sebagainya, next is to choose a business model that is suitable for us from the beginning, heading towards what we want to achieve. Okay, so sebagai trainer, business model yang kita boleh cuba adapt kepada perjalanan ke depan dalam industri, of course yang paling common adalah business model sebagai freelance trainer. Itu nombor satu. So sebagai freelance trainer, maksudnya kita tak ada company, tak ada apa, sebagai somewhat like gig economy lah, for hire. Bayangkan designer adalah contoh paling mudah untuk kita mungkin ikut lah. So as a designer, you can work with a production house ke, ataupun printing company ke, ataupun you kerja memang kedai buat design ke. So ada banyak option kat situ. Alternatively, you boleh offer your services to create design. Tapi unlike most freelancers yang lain dalam konteks training ni, dia adalah business B2B. Biasanya dia B2B. Maksudnya kita offer topik kita, expertise kita, service kita kepada klien yang nak latih dia punya people lah, dia punya employees. Of course, ada juga yang kita terus market ke general public. Normal, boleh. Tapi yang itu I would say depends on topik-topik tertentu. Ada topik dia boleh pergi ke arah tu, ada topik tak boleh pergi. Contoh kalau kita bercerita tentang something related to lab, of course kita akan target orang yang bekerja dalam bidang tersebut. Tak adalah jiran sebelah rumah kita ke tiba-tiba kita nak approach, so dia datang belajar pasal lab, tak ada kena-mengena dengan dia. So that is one of the consideration. So business model yang pertama, freelance trainer. Tak perlu ada company. Kalau you ada company, and then biasanya training provider lain akan jadi very careful, very skeptical to engage your services. Reason being, sebab you ada company, so company B2B, apalah yang akan menghalang you untuk gunakan your company atau promote your company to the client that you are training, ataupun klien yang dia minta you train. So kan ada keraguan dekat situ. Taklah semua trainer akan buat macam tu. Ada ramai trainer yang baik-baik yang tak akan buat macam tu. Tapi the common fear is yang itulah, takut silap. And fear ni kita tak boleh nak sekat dah. Dan memang dia rasa insecure ke, dia rasa dia punya masalah tu. Jadi kalau you establish your company, tak kisahlah for tax purposes ke, whatever your reason is, kalau trust tu tak ada, memang training provider susahlah nak engage you. Okay, yang ketiga adalah you use that company of yours dan establish as a proper training provider sendiri, dan you masuk market. Nah, bila you masuk market, kalau tengok video saya yang pertama hari tu, saya cerita, now you have to do marketing, you have to do sales, you have to do service, you have to design program. So dia akan jadi
banyaklah benda yang kita tak biasa dan kita tak mahir tu, kita kena jadi mahir ataupun at least ambil tahu. So gonna be a bit of a challenge kat situ. So biasanya kalau you set up training provider, recommended you set up dengan partner. Partner ni biarlah dia ada kepakaran yang you tak ada, so it balance out. Itu yang penting. Tapi kalau you nak control everything, macam saya nak try dululah, awal-awal dulu tak tahu nak control semua, it will be a bit of a challenge lah. Dan saya pun ada melalui fasa-fasa yang tak jadi, didn't work out. Tapi lepas a few rounds, langgar dinding, langgar tembok apa ni semua, kita dah jumpa, kita dah faham. So kita establish lah Sdn Bhd with a partner. Time tu Sdn Bhd perlu ada partner. Sekarang Sdn Bhd seorang boleh. Dan time tu tak ada siapa share video ajar kata suruh kena ada partner tu kena macam mana dan sebagainya. So anyway, so that is the third business model. So the fourth business model is you full-fledged as a training provider. You tak jadi trainer pun tak apa, orang lain train, dan you market orang lain. So that is another business model. You can also nowadays, number 4, 5, 6 adalah based on certain requirements. Let's say for example, you ada machinery, you jadi orang yang sewakan mesin. Contoh yang paling common saya dengar adalah forklift. Forklift training perlu trainer forklift ramai. Tak adalah trainer tu ada forklift. So you ada forklift, you sewakan forklift you dekat trainer-trainer ni untuk dia orang buat classes. So yang tu pun business model dalam line training. Or you could go digital, you could go full swing e-learning. E-learning pun dia pun ada business model yang that is your main content. That is your main product, where you sell e-learning or online on-demand courses. So tu pun ada business model. Ada juga orang yang pernah buat business model, dia jadi agent kepada freelance trainer. Dia pergi kumpul training provider approach dia, dan dia jadi platform yang menghimpunkan both sides dan matchmaking. Ada ramai yang buat macam tu juga. Dan kadang-kadang mereka ni berselindung di bawah nama persatuan. So you, siapa makan cili dia rasa pedas lah. Tak rasa pedas bukan nak cakap pasal you lah. Banyak business model. Apa-apa pun business model yang kita buat, again, business model, you have to be very clear of all the components in the business. Kalau you pakai business model canvas, adalah 9 kotak tu. 9 kotak tu you kena be mindful lah. Similar, itu yang paling mudah pada saya lah untuk kita nampak, is to use business model canvas punya framework, and from there boleh explore, expand further. Tak semestinya trainer ni mesti go big. Tak payah. Ada trainer forever freelance pun maju berjaya dan berjaya je, tak ada masalah. Kaya tu subjektif lah, orang tak tunjuk lah. But anyway, so pick and choose your business model. Think of something that fits your current capability, maybe a bit of a stretch, so that you work hard sikit, and then moving towards your ambition, you adjust ataupun you modify and adapt your business model as you go along the line lah. Offerings boleh macam-macam, di mana ada keperluan, di situ ada peluang untuk menawarkan khidmat. So do your market research, market validate, talk to people, get exposed, be in the field. Itu yang paling penting. Go out there, be in the field. Jangan duduk tengok daripada jauh kan, ramai kawan-kawan nak berhenti tak nak berhenti, nak buat tak nak buat.
nak apply accreditation, tak nak go full swing ke tak nak, kena masuk lah dulu, tengok, then you know. Kalau tak, never mind. Tapi kalau you always ada safety net tu, tak jadi lah kan. Regardless whatever the safety net is, the safety net could be you're doing it part time because you ada gaji pendapatan tetap, tak jadi lah. The safety net could be your own comfort zone. The safety net could be another business that you have. So pay careful consideration into what you aim to do. InsyaAllah, saya doakan mudah-mudahan semua yang dihajati tercapai dan berjaya, dan paling penting adalah menambah kepada manfaat orang ramai. So that's a little bit of sharing in terms of business model. Nak cerita pasal all the components of business model tu, maybe some other time kita go one at a time lah. Okay, so hope that helps. Thanks for tuning in Sembang Sensei episode 3. Dan kalau ada rezeki kita rakam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.